بینندگان گرامی، این برنامه اطلاعاتی اخبار است که مستقیما از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌گردد. در استودیو با شما مردم تشریف. امروز با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در کتابخانه ملی سیمپوزیوم بین‌المللی پژوهش در فرهنگ باستان از دیروز تا امروز برگزار گردید. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جمله تاکید نمودند که هدف همایش و در پایتخت تاجیکستان جمع آوردن عالمان و کارشناسان نگاه نو و دید تازه به 1120 سالگی دولت سامانیان، دوره پر افتخار خلق تاجیک بررسی و ارجگذاری به این میراث بزرگ یعنی تاریخ و فرهنگ زمان دولتداری سامانیان نقش سازنده این سلاله آریایی در رشد دولتداری تاجیکان محسوب می‌یابد. گزارش همکاران ما 22 اکتبر در کتابخانه ملی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سیمپوزیوم بین المللی علمی پژوهش در فرهنگ باستان از دیروز تا امروز اشتراک و سخنرانی کردند. در کار همایش با شکوه علمی اهل زیای مملکت و مهمانان از کشورهای خارج اشتراکچیان سیمپوزیوم بین المللی شرکت ورزیدند. چهاربینی را پرزیدنت اکادمی علمهای تاجیکستان فرهاد رحیمی افتتاح کرده سخن را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان داد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان نخست اهل تالار مهمانان همایش بین المللی را از نام مردم مهمان نواز تاجیکستان خیر مقدم گفته با کار سیمپوزیوم برای کامیابی آرزو کردند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان هدف همایش و در پایتخت تاجیکستان جمع آوردن عالمان و کارشناسان را نگاه نو و دید تازه به 1120 سالگی دولت سامانیان، دوره پر افتخار خلق تاجیک، بررسی و ارجگذاری به این میراث بزرگ یعنی تاریخ و فرهنگ زمان دولتداری سامانیان، نقش سازنده این سلاله آریایی در رشد دولتداری تاجیکان و دیگر خلق‌های منطقه و جهان از نگاه پرینسیپ‌های عدالت تاریخی و اجتماعی، فلسفی، فرهنگی و آموزش عنعنه و سنت‌های تاریخی و فرهنگی به خصوص مقام شایسته جشن‌های ملی مردم آریایی نژاد نوروز، مهرگان و سده در تشکل تمدن شرق و غرب اینچنین نقش کوروش کبیر و بربد مروزی ارزیابی کردند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با اطمینان ابراز داشتند که دانشمندان ماهیت فلسفی و اجتماعی این جشن‌ها را تحقیق کرده در اساس جهانبینی و اندیشه‌های معاصر جوهر اصلی و انسان دوستانه این آیین‌ها را باز هم روشن‌تر می‌سازند. تأکید گردید که امروز در شرایط جهانی شوی و برخورد تمدن‌ها رو آوردن به تاریخ و ارزش‌های ملی به خاطر نگهداشت عنعنه و سنت‌های نیک نیاگان و حفظ استقلال سیاسی و فرهنگی اهمیت بسا مهم کسب کرده است. از زمان کوروش آغاز گردیده تا دوره سامانیان در صنعت و فرهنگ ارزش‌های ماندگار به وجود آمدند. از این رو آموزش مسائل کنسپتوالی تاریخ تشکل صنعت، روند احیای انواع موسیقی، کشف سازهای ملی و تحقیق پهلوهای ناروشن شخصیت بربد مروزی و نقش او در رشد موسیقی سنتی از جمله اقدامات میباشند که تحقیق عمیق مقایسوی و تاریخی را تقاضا مینمایند. در آخر سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان بار دیگر به کار سیمپوزیوم بین المللی علمی پژوهش در فرهنگ باستان از دیروز تا امروز کامیابی ها آرزو کردند. در کار همایش بین المللی بعد سخنرانی پیشوای ملت پروفسور مسعود میرشاهی رئیس انجمن رودکی فرانسه، ماریا دروژینا موسیقی شناس کارمند کنسرواتوری شهر نوسیبیرسک فدراسیون روسیه، رامین فرهنگی رئیس بنیاد منوچهر فرهنگی ایالات متحده امریکا، هومر ابرامیان رئیس فرهنگستان کوروش بزرگ استرالیا، پروفسور حسین صادقی از شویتزاریا، بابور حمیدوف از ازبکستان و شاعر مسعود سپند برآمد کردند. امروز همچنین در حوزه سیمپوزیوم بین‌المللی علمی پژوهش در فرهنگ باستان از دیروز تا امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با یک گروه مهمانان از کشورهای خارج اشتراکچیان سیمپوزیوم بین‌المللی ملاقات نمودند. در واخوری صمیمی اید به هدف‌ها و اهمیت برگزاری سیمپوزیوم بین‌المللی علمی در دوشنبه مناسبت‌های نیک فرهنگی تاجیکستان با کشورهای عالم و نقش انجمن تاجیکان و فارسی زبانان جهان پیوند تبادل اندیشه صورت گرفت. 22 اکتبر در کتابخانه ملی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان
дар ҳошияи симпозиуми байналмилалии илмии пажӯҳиш дар фарҳанги бостон аз дирӯз то имрӯз бо як гурӯҳ меҳмонон аз кишварҳои хориҷ иштирокчиёни симпозиуми байналмилалӣ мулоқот карданд. дар оғози мулоқот сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳмононро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта ба онҳо барои пешбурди фаъолияти илмию эҷодӣ ва фарҳангӣ барору комёбӣ орзу карданд. дар вохӯрии самимӣ оид ба ҳадафҳо ва аҳамияти баргузории симпозиуми байналмилалии илмӣ дар душанбе, муносибатҳои неки фарҳангии Тоҷикистон бо кишварҳои олам ва нақши анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон пайванд, табодули андеша сурат гирифт. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хизматҳои анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон пайванд ба фаъолияти хуби ҷамъиятҳои дар хориҷбудаи тоҷикон ва форсизабонон инчунин саҳми онҳо дар ташаккули фарҳанги ягона баҳои баланд доданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз аҳли зиё даъват ба амал оварданд ки ҳамкориро бо доираҳои илмию эҷодӣ ва аҳли фарҳанги кишвари мо ба таври зичу пурсамар ба роҳ монанд. дар ҷараёни таҷлили ҷашну идҳои миллию байналмилалӣ дар Тоҷикистон фаъолона ширкат варзанд. зимни мулоқот меҳмонон иштирокчиёни симпозиуми байналмилалии илмии пажӯҳиш дар фарҳанги бостон аз дирӯз то имрӯз ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои пазироии гарму самимӣ ва дар сатҳи баланди ташкилӣ доир кардани кори ҳамоиши илмӣ изҳори сипосу миннатдорӣ карданд. дар ҳамин ҷо барои саҳми арзишманд дар ваҳдату ҳамбастагии мардумон арҷгузорӣ ба аҷдодон, мероси бузурги онҳо ва гиромидошти муқаддасоти фарҳангии ниёгон дар вазъияти тантанавӣ ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон пайванд муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нишони бунёди манӯчеҳри фарҳангӣ тақдим карда шуд. дар охир пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба меҳмонон ҷиҳати саҳмгирии амиқ дар инкишофи фарҳанги волою забони нови тоҷикию форсӣ ва густариши дӯстиву робитаҳои миёни тоҷикону форсизабонон ва халқҳои дигари ҷаҳон муваффақият орзу карданд. соли дуюм аст ки ташаббуси навбатии Тоҷикистон дар самти ҳифзи муҳити зист ва таъмини аҳолии сайёра бо об 10-солаги байналмилалии оид барои рушди устувор солҳои 2018-2028 татбиқ мешавад. ёдовар мешавем ки раванди татбиқи иқдоми мазкур 22 марти соли 2018 дар рӯзи байналмилалии захираҳои об оғоз ёфта буд. татбиқи 10-сола дар самти ҳифзи манбаъу захираҳои обӣ ки барои расидан ба ҳадафҳои рушди устувор дар ҷаҳон ва дигар ҳадафҳои марбут ба соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ мусоидат менамояд аҳамияти ҷаҳонӣ дорад. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. ташаббуси чоруми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба масоили глобалии об дар сатҳи ҷаҳон бо қатномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид бо иштироки 177 давлати дунё 21 декабри соли 2016 қабул давраи солҳои 2018-2028ро 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор эълон дошт ва 10-сола дар рӯзи ҷаҳонии захираҳои об 22 марти соли 2018 оғоз ёфт. бино ба арзёбии коршиносони сатҳи ҷаҳонӣ 10-солаи нав дар роҳи таҳким ва мусоидат ба татбиқи ҳадафҳои рушди устувори марбут ба захираҳои об саҳми арзишманд хоҳад гузошт. ба ақидаи олимони ҷомеашинос, экологҳо ва иқтисоддонҳо масоили фарогирии истифодаи захираҳои обӣ дар 10-сола ба иҷрои ҳадафҳои рушди устувор дар сайёра нигаронда шудаанд. 10-соли байналмилалии амал об барои рушди устувор дар солҳои 2018-2028 масъалаҳои таҳкими самаранокии истифодаи захираҳои об ва танзими захираҳои об, ғизо, энергия ва муҳити зистро фаро мегирад ва натиҷаю самараи 10-солаи мазкур дар татбиқи ин ташаббуси сатҳи ҷаҳонии Тоҷикистон ва иштироки аҳли ҷомеаи ҷаҳон ва саҳми ҳар як давлат созмонҳои минтақавию байналмилалӣ вобаста аст. масъалаҳое ки 10-сола фаро мегирад вобаста ба истифодаи оқилонаю интегратсионии захираҳои обӣ масъалаҳои сатҳи ҷаҳонӣ мебошанд. зеро захираҳои обӣ, идоракунии захираҳои обӣ, тақсимоти захираҳои обӣ, таъмини сокинони сайёра бо оби ошомиданӣ проблемаҳои глобалии имрӯзаю ояндаи сатҳи ҷаҳонӣ мебошанд. рушди устувор дар ин самт се масъаларо дар бар мегирад, фаро мегирад. якум ин таъмин намудани рушди босуръати иқтисодӣ ва дуюм ин таъмин намудани баробарии иҷтимоӣ ва сеюм албатта ин амнияти экологӣ ё ки гуфтан мумкин аст бехатарии экологӣ. масъалаи истифодаи оқилонаи захираҳои обӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон сатҳи тозаро касб намудааст. масалан худи як ба истифода дода шудани
агрегати дуюми ноби роғун аллакай дар бобати он шаҳодат медиҳад ки масъалаи истифодаи оқилонаи захираҳои обӣ барои таъмин намудани зина ва марҳалаҳои асосию яъне ки фундаменталии гӯем рушди босуръати иқтисодӣ аллакай дар мо ҳалли худро ёфта истодааст. иқдоми пешвои миллати мо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор ташаббуси бузурги ҷаҳонӣ оид ба проблемаи об мебошад. манбаъҳои обӣ барои расидан ба ҳадафҳои рушди устувор дар ҷаҳон ва дигар ҳадафҳои марбут ба соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ аҳамияти аввалиндараҷа доранд. аз ҷумла 10-сола истифодаи оқилонаи захираҳои обиро баҳри таъмину дастрасии аҳолӣ бо оби нӯшокӣ пешбинӣ менамояд. манбаъҳои обӣ дар баробари рушди иқтисодӣ ва беҳдошти вазъи иҷтимоии аҳолии сайёра бояд истифода шавад. дар оянда авҷ гирифтани мушкилоти таъмини аҳолии сайёра бо оби нӯшокии бехатар ва тоза пешгӯӣ мешавад. аз ин рӯ 10-солаи байналмилалӣ истифодаи босамари захираҳои обӣ ва таъмини аҳолӣ бо оби тозаи нӯшокиро пешбинӣ менамояд. ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ба сифати ташаббускор ва пешсафи фаъоли ҳалли масоили ҷаҳонӣ вобаста ба истифодаи босамари захираҳои об эътироф гардидааст. ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳамкорӣ бо ҷомеаи ҷаҳонӣ амалӣ намудани 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор ҷиддуҷаҳд менамояд. дар доираи омодагӣ ба таҷҷили 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рошқалъа тадбирҳои бунёдкорӣ вусъат меёбанд. дар ин ноҳия кӯпроки мошингузар бо тавоноии 6 тонна дар болои руди Шоҳдарам мавриди истифода қарор дода шуд. бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонии созандагӣ дар ноҳияи Рошқалъа вусъати тоза пайдо кардааст. диққати асосӣ ба бунёд, навсозӣ ва таъмири иншооти аҳамияти иҷтимоӣ равона гардид ки бештар аз онҳо дар деҳаҳои дурдаст ҷойгузинанд. мавриди истифода қарор гирифтани пули автомобилгард бо тавонаи борбардории 60 тонна аз болои руди Шохдара дар километри 42-юми роҳи автомобилгарди Хоруғ-Рошқалъа имкон медиҳад ки деҳаҳои қисмати болои ноҳия бо истифода аз автомобилҳои калонҳаҷми боркаш бо молҳои ниёзи аввал ва масъулияи сохтмонӣ таъмин гарданд. ин кӯпрок бо маблағгузории вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи 5 миллион сомонӣ бунёд карда шудааст ва қариб ки 800 хоҷагӣ ки дар мавзеи болоии ноҳияи Рошқалъа зиндагӣ доранд мардум ана аз ин кӯпрок баҳраманд мешаванд. таъкид шуд ки бунёди кӯпрок барои беҳтар намудани сифати зиндагии мардуми ин минтақа мусоидат менамояд. раҳоӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ яке аз ҳадафҳои стратегии давлат ва ҳукумати мамлакат ба ҳисоб рафта зери назорати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. дар қисмати болоии ноҳияи Рошқалъа дар ҳудуди ҷамоати диҳоти сежд наздики 10 иншооти хурду миёна мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд ки инҳо майдончаи варзишӣ, корхонаи хурди ресандагӣ, кӯшонаи ҳусн, сартарошхона ва дигар иншооти муҳим мебошад. бо мақсади таъмин намудани зиндагии шоиста барои 413 хоҷагии ҷамоати диҳоти сежд бо ёрдами моддии вазорати энергетика ва захираҳои об ва ширкати Помир Энерҷӣ таъмиру тармими биноҳои осебдидаи муассисаҳои таълимӣ анҷом дода шуда дигар корҳои ободонӣ дар ҷараён аст. солҳои зиёд бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умри рақами 38 рӯи таъмирро надида буд. соли равон фарчи он таъмир гардида барои таҳсили хонандагон шароити беҳтар фароҳам оварда шуд. толибилмон, омӯзгорон ва падару модарони хонандагон дар вохӯрӣ ба дастандаркорони таъмири бинои мактаб изҳори қаноатмандӣ намуданд ки давлат дар ҳаққи онҳо чунин ғамхориро зоҳир менамояд. дар ин рӯз коргоҳи хурди ресандагӣ мавриди истифода қарор гирифт ки бо дастгоҳҳои муосир таҷҳизонида шудааст ки занону бонувони хонашин бо ҷои кор таъмин шуданд. зеро занон ба чунин коргоҳи ресандагӣ ниёзи бештар доштанд ки бо иқдоми вазорати энергетика ва захираҳои об ин мушкилоти занони рӯстонишин ҳалли худро пайдо кард. бояд таъкид намуд ки дар беҳтар намудани сифати зиндагии маскунони деҳаҳои дурдаст соҳибкорону ҷавонон ширкати фаъолона доранд. бо ибтикори онҳо корхонаи хурди ресандагӣ ва иншооти таъиноти маишӣ бунёд гардида фаъолияти пурсамар доранд. иловатан ҷавонони деҳаи сеж қарор доранд ки бо нерӯи худӣ ва ҷалби сармоя як замини санглохро ҳамвор намуда наврӯзгоҳ созанд. таи чанд сол таҷҳизоти клуби деҳаи сеж кӯҳна гардида ба навсозӣ эҳтиёҷ дошт. соли равон ин мушкилот ҳал гардид. таҷҳизоти зарурӣ аз ҷумла курсиҳои нав харид гардиданд. гурӯҳи ҳаваскарони деҳаи сеж ки аз чунин дастгирӣ бархурдор гаштанд хотири ҷамъовардагонро бо барномаи консертӣ шод намуданд. клуби калонтарин ки тамоман вай миз فرسوده در خود داشت. از میز کرسی همین کلوب دیهای سیش تعمیر گردید. بود مؤسسه رقم 35
24,000 با تجهیزات آورده شد برای میدانچه. حاضر جوانان ما بسیار خرسند هستند و هزار منتداری کردند که این خیلی میدانچه‌ای که در دوره شوروی هم نبود انا حاضر آماده کردند. بعد حاضر قرار دادیم در مؤسسه تحصیلات رقم 38. اینم با دستگیری با میز و کرسی پره صنفخانه و تامین گردیدند. نه تنها در جماعت دهات سج بلکه جماعت‌های برواز، شوشبوات و دوردستترین موضع اهالنشین ناحیه روشخلا جوشنگوز بناهای 3 عدد مؤسسه‌های تعلیمی و دیگر انشاءات مهم تعمیر گردیده مورد استفاده قرار گرفتند. کارهای آبادانی سازندگی در ناحیه روشخلا جریان داشته تا جشن 30 سالگرد استقلال دولت جمهوری تاجیکستان ادامه می‌یابند. در شهر نورک در دوره تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری برای بهتر گردیدن رفت و آی ساکنان از بالای سوی سفیداب کوپروک ساختن مورد بهره برداری قرار داده می شود. پل مذکور با درازی 17 متر و پهنایی 5 متر با رعایت طلبات تکنیکی و مهندسی از جانب ساکنان شهر پیرمشاه خواجه و فرزندانش بنیاد کرده می شود. گزارش همکاران ما. روند کارهای سازندگی و بنیادکاری و آبادگردانی که با تشبث و ابتکارات بواسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روی کار آمده است، امروز از جانب مردم خیرخواه و نکوکار کشور دستگیری همه‌جانبه پیدا نموده این اقدام در همه گوشه و کنار مملکت با مرام جریان دارد. در شهر نورک نیز چنین اقدام نجیبانه از جانب شخصان سخاوتمند و نکوکار پیوسته روی کار آمده در آبادانی و رشد و ترقی بخش‌های مختلف خواجگی خلق شهر سهم نظررس خود را می‌گذارند. چنین یک عمل خیر از جانب ساکن شهر نورک پیرمشاه خواجه‌اف با جمع فرزندانش به جا آورده می‌شود. پیرمشاه خواجه‌اف با فرزندانش پیش خود مقصد گذاشتند بالای سوی سفیداب کوپروک بنیاد نمایند. سوی سفیداب که خیلی هم خطر افزا می باشد در نتیجه آمدن سیل مخصوصا در فصل بهار مشکلات رفت و آی ساکنان 4 دهه در ساحل چپ سوی جای داشته را به میان می آورد. اساساً مشکلات در رفت و آی خوانندگان به مؤسسه تعلیمی است که هنگام بلند شدن آب سوی محصلین مؤسسه های تعلیمی هفته ها نمی توانند در درس اشتراک نمایند. ما هم اقدام گرفتیم که در همه محله لنگر 250 خواجگی های در وقت همین زمستان و بهار بسیار تنقسی میکشند که هفته هاش قطعی ماهش قطعی طلبه ها مکتب رفتن نمیتونند. یک کسلی بیماری میشود، یک یاری طبی میشود، در سر وقت نمیرسند. برای همین اقدام گرفتیم فرزندان قطعی که ما همین یک کوپروک بسازیم همین مردم را بتیم. پل با درازی 17 متر و پهنایی 5 متر با رعایت طلبات تکنیکی و مهندسی بنیاد می شود. نسبت پلی که حاضر ساخته ایستادن از طرف همین شخص سخاوتمند همه معیارهای ساختمانی رعایت کرده می شود. ما همه وقت تحت نظارت گرفته ایستادیم که با معیارهای ساختمانی پورا جوابگو باشد. همچنین در برابر بنیاد پل برای از خوف و خطر آبخیزی نگاه داشتن اهالی دهه‌های نزدیک سوی کارهای ساحل مستحکم کنی نیز به انجام رسانیده می شود. این اقدام نیکو خیرخواهانه پیرمشاه خواجه‌اف امکان می دهد رفت و آمد ساکنان دهه‌های جروج، سفیداب، چینور و سنگ جوازک در تمام فصل سال به ممانعت و دشواری به میان بیاید. در حقیقت رسالت آدمی همین است که در زندگی باید عمل خیری را به انجام رساند تا اینکه نامش را تا ابد جاویدان گرداند. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. خیر، سلامت باشید.